Jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasinya ya Sapo. Terima kasih. Benih pakai si yai galuru ku si popa besok tacik dek cik deh. Yang nak apa ya aseng nasi tahu mak dah kanker, kantung kering. Hai kasih. Si roga apa besok tacik deh. Tapi taruh sih. Dek mari tak anak-anak. Pak mana galuru si polo-polo tu melo tu staff anak-anak yo. Ah itu Nusiro. Masau mata sedih nak iso-iso tu. Si cepiro. Lugun rapa. Ayo di mu payah baja. Pedai sirop. Taruh sih. Agak sih mau meluk jam ya. Barak runtuh sikit doi. Itulah. Dek si tak nangkat jumpa. Make doi sikit nak kopak ke tak cerita ni. Karma gitar. Oh pun nak bola. Pinter kat gitar tadi. Yo. Sedikit-sedikit mau ambil. Sedikit-sedikit gini Pak Nupan jadi bawa nah. Telah habis. Kalau kita iman Andre pasti mega doi ner. Target pertama. Hei, mak aku, akak si gorok nu. Dia gak minta kat gitar. Oh, dek malu malu gitar. Pak, dek tu mau bising tu. Iga kay lo balu gitar. Dek lo balu ya lo kopek maga ti gitar. Lo tak make lo. Oh, akil bau no. Kero. Stop. Dari tangan Sri Rama lebih baik putus saja sudah. Stop. Hubungan kita stop. Daripada lama-lama aku stop.
Macam belo. Pada ini ber. Itu make mati gue ini. Napa si Polo? Napa lagi si Polo itu na ber deh? Macam menik bebelo. Magan ko pura itu lagu na ber. Lempo ni mesa. Iyo. Wajak ni pai. Mana kalau si kuya aja. Wak murah ki makilo. Bih. Cara ni aja digaduita he. Ulum mete ko din rumah dari gadoi nu de wakelo. Misa magang aku pakai tu gaya ai di mana-mana itu pakai gaya. Wajak tahu makelo mako ki wajak i. Iya tapi digaga doi. Melimi. Nak tu hari kace daripada rugi sadai. Majep puno. Bang. Tigo, musuh mak jepu nak pemukar kengi. Agi lo jepu. Mapalit mapai. Bermakan ikut sekian aku tu si Palu tu ni kurang sekian rugi sadai. Begitu mau daripada batiku. Kan berseduk pa. Apa tu? Dek, lo kata Pak, si Bapak disita. Kalau kasap Pak Burar, diletah. Asal lo kasap pada dasar aja. Udah dikasih nah. Bapak, Kasih Diki. Tu limang ngulik bapak-bapak. Las ko doi. lo ketulokan na sularay. Mati ni Jack. Hai, mana masulara walu beto na. Bapak, ku sana na nun letak buka-buka nun na. Naul na lupete toy-toy ka na taro. Alah deh, cengka mudah sirka aja run. Udah apa pajamu aku prepat deke ya. Nah. Kasih ya. Target pertama. Itu target kedua. Itu gak. Wah, apa pernah rodoi Ili balu ya gitar Dan itu gitarku. Kerita aja bareng lagi bareng-bareng. Target ketiga. Wah, benarin aduh. Bismillah. Jackpot. Lebih baik sakit hati daripada lama-lama aku. Gini erusi lanjutan aruh. Lebih baik sakit gigi daripada lama. Gini ya seru. Cicip tiga Lebih baik sakit hati daripada sakit.
Magan na to, Haji. Makilo, mi. Mana ka makil ako gura-gura ko to eh. Iga, magada gura-gura, Haji. Na makilo ka, ero, Haji. Tegi ha makilo ko. Ang kakata makilo ang pakro. Di to na natama sa dana. Moja to yang kalinga sa dana. Di to na betul mapa di to ni siku. Di dia. Di situ apa di? Bu, aku bungana. Engkau tuh dendro kelong aja. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Nih kau mau di mana dua-dua? Ih kata na pa di dua-dua. Mangitu-gitu si lo kasih ko gura-gura to ka dito kumbad. Hah? Nga gani raji bari. Namin rek aku tensin. Makelo mi makda. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Nalina ber mau di mana dua-dua? Hei, cik dia ni nama tah. Nanarap ko tapanan. Isi sega buat na. Teka parang kay Pak Guri ko mak na biasa. Ang itu si ko nataro. Haji. Makasih. Lagi natap pa puli-puli melok mau ngata tahu. Pasal Tony ano si, si Renda nanay. Iya. Ya kadenda na mak gura-gura to. Tayo na pa di siku. Sigan ray stempel tapan itu na buke na to eh. Hindi pa dito ngomong itu lalo. Ah kasih ko lo kamay. Ya narwaseng. Ako masasapa doy ku ira to malay. Oh, ya Renda lo kay may gura-gura, ulalum. Ang kagabay ko din rin. Si lalo na leba. Mau rapat kali ali. Berarti terlambat kalau kamay. Terlambat ko. No, perlu toyer doy ipak masak. O kenapa dong? Bano sapay. Ya mo kun sapay mawer. Mangitu-itu siku eh. Aku kita itu tak stempel tapan. Liu pa din na siku. Napolele ya. Dia kok mana na taro pa di siku. Dia gising. Pak Buraga po na pa ya. Liu pa din. Oh cowok itu. Kakek Pak berapa diisi? Wah, tau nga ko eh. Iyo, tapi yel itu kaya. Pak manu kaya. Pak bisnis Pak Burato kaya eh. Nggak iko tuh sebenarnya bisnis tuh lah. Pura na di mak bisnis lame. Mak bisnis obasiko. Kalau tuh, nak calon-calon orang kaya. Segala macam dilakukan. Ya orang sembarang balu. Bisnis ku ya. Ano ka tipe tuh eh? Tapo na pa dyan mong isik ko eh. Di Andre pa. Tapi yel itu. Iyo. Tiga enak ku. Tuh, ini segera tiga. Deh, ganito lah. Kita pa yay. Bisa mo kami tapabura to. Iyo iseng. Namanya tak biasa masih sekolah. Masih ko lang aga. Masih sekolah jurusan pengelasan. Eh, aga na jamero. Oba-oba. Ito garo. Iyo. Iyo ba iyo? Para pa dyan mo eh. Eh, Sa agalina. tapi wajah tuh. Iyo, yung kaka sa agalina. Udah pulang ko iko, Pak Wisa ka dapat darat ko. Pak Sande na tahu matan rata sekolah na pariya. Bareng 200. Ayo pa eh. Aduh, terima kasih banyak tuh lah. Duit na. Biar. Uy. Ala deh, cingka ko tuh lah. Udah apa jamu? Tapi tong mo to ya wa, ano to pa aja mah. Tuh, ngnya tuh, dijamin tuh Pak, enak korek nasam dalam 30 menit. 30 menit berarti si tengah jam. Dijamin uang kembali 2% ya, tambah 2%. Teperi ko to, teperi ko. Udah apa jamu? Di magkakali-kali na ya, Andre 1 tahun kali satu aku kan. Kakek gini, tinggal nih. Oke, 8 kali sehari. Tomay. Berarti tak teman ro 8 kali sehari. Nah, biasa tak bete kata lu misa di kuda tero eh. O salah, gara salah ita ka.
3 kali sehari. Oh, tapi aku mandarin tapi kasih cepat aja nih. Iya. Wah, pernah sopi ya, he. Oh ya, wah anu ya, ku balu ecerat to, ku balu perbatang untuk kaum-kaum anu tuh, riaw-riaw Coba deh, itulah. Jadi lokanya, Pak, loka sampai di kira kurang modal aku. Iya, baik. Kasih banyak nah. Oke. Lari kau tuh dah, Henry. 30 menit. Yo, setengah jam. 30 menit. 30 menit. 3 kali 10. 3 kali 1. Oh iya, Mana 3. uno? Ya. Andra nih kabar deh. Supaya mengganti paja siku. Ito nagaway. Ito na ba mo inom? Polisi bawa ni kape gitar. Di ka guna-gunaan. Cik, di mahanap pa no. Woi. Ah, tini aja. Kat situ. Masalah baru sih ya. Dik. Duit agak ha. Dik kan kat biasa malah. Masa ngalahin asisten aja barin apa? Napa cakap langsung biasa ya ro. Wah, itu ha. Palis weh. Dia palis suara aku tu apa? Iyo, jangan apa sih. Ada nak apa? Oh, pakai pak Kat caput ni aro duit nu tu. Yang nak gitar selit nai. Wah, mana kah gitar? Oh, nai gitar Sanira rugi kedua kah? Mana kah rugi kedua? Sahabat gitar Yang pertama itu Pole Jerman, Jerman pole biasa. Oh, yang tu ada. Sanira rugi kedua kah? Apa? Anu ndak tahu aku wah apa dibawa kasih di Pramandra bak itu lah sisi kak jambang kita pelah suka jambang-jambangnya. Kurang dari pemburahan itu lah. Udah deh. Bang. Oh, Hoi. Satu lah. Naburai kak. Tambah milas aku.